Indian Super League sang ni somni pathum sang ni somni pali khelzota ka Mumbai FC an championa. Kumin ISL a hian mizo flash an ti mai tlanchak boxi vision neutral finishing neutral tak mai lalian zola changte alangsar le hlea. Nikum khan semi-final an thlenga goal so makhunga. Kumina an championa po goal so mbok ka khung lea. Form rem takane. Mumbai FC player poimo tak mizo tlangwal dang an midfield phuar khom tu laleng mo yaral te apuya aomboka anche thradan ngai toin an pahni hian June thla India football team in World Cup qualifiers an khel tura squata an tel le ngei beisayani chuti lain India coach Igor Stimacha hian mizo player te adu sakvak lo nia soite hun kalto lama alom to thrina nikum September thla pheika chuan apuya ral tele Igor ate in kara hian boruak aom deuh hat nia soi alo ni to ni kha apuya hi ramtana khel turin international tournament pathuma kowani lowa Kings Cup le Mardeka Cup ate hruayani velowa hemi chungchanga hian media te chuan apuya kowani lo chan hi form submit lo wang ninan soi chua kanei kha Antarlandanin Indian football team te Intercontinental Cup khel turin Bhubaneswara anin buat saya an team psychologist chuan form fill up tur sema apuya hian hun tiam chungin a submit lawa an psychologist hian an head coach ne na rilin athin rimin apuya hi akodu talo tinan soya apuya hian hemi hnuwa form submit chungchang hi boina ni lo thule an clubin AFC Cup an khelawanga achuasan theilo thu asoya Igor hian player te du thlanna a in nga thu asoi chuak vele boka hengvel boruaka hian India coach Igor hian mizo player te adu saklo nia ngaina lian puite po alowam man to trin ani kha Igor la hi atimak ve reng player thlan konga horoscope te alo mang trin alo nia apuya nena boruaka nei hatanga thua than hun lai vela hian soi chua alo ni ve chia to bok kumsan hi som ni June thla kha nia India chuan Asian Cup qualifier Afghanistan chu Kolkata khopuya an machondona darkar somli pariat taloma an coach Igor chuan Delhiya ayan thiam astrologer pakhat Bupe Sharma nena message athona Sharma hi All India Football Federation AIFF official pakhatin a hmel hriat tir niin media lam chuan antarlanga a message chu kathrian Juni som pakhata kanin khel tura ka player zong te chart milowen sak theyem kanin khel hun tur chu zandariat le chan ve ni e ti hi nia heta chart ati hi horoscope pati natluk aniome Igor hian starting 11 tour alathlang fel lawa athlan konga ayan thiam aron tina aniber anin khel tur la chu apoimo turuto Asian Cup khel thei turin chak nge yan mamoa player in hliam le khel thalutuk lo an tambok sinen abuai thak rufu ani mele darkar khatnu vela ayan thiam Sharma chuan player te mingzona chuan an horoscope milin rotna aron siam ta diata he player hi atra ti te hei hi chu zanina achetra hleang mase over confitur venangai ti te hei ve thung hi chu apa ngai viawang ti te he player tan khel thatna ni ani arum lu tukang te ro chu a hlau om ti te he player big hi chu a khel lo athanom jok ti te nia inkhel ma darkar khatvela starting 11 puana nia ayan thiamin a khel lo athanom zo kati player pahni te chuan starting 11 anchang phatalo chia rengane hetiang hian Croatian international hlui India head coach Igor le Sharma te hian kumsang ni panni mele June thlain kara khan message zachuang anin thon tona henglai hian India football team chuan match pali Jordan nen friendly match
Cambodia, Afghanistan le Hong Kong tenen Asian Cup qualifiers te an khela. Inkhel ma piang in Igor hian Sarma hi aberon trina. Hei hian India football team tana khel tur thlan konga fel helo mem ti zona asiam baka. Pon lami nena team information poimo tak mai apechuaka. Ahim lo hlea ngai ani bokane. Anin biak dan hian kalphunganeya. Inkhel ma India team tana khel turte ti chen main Igor hian ayan thiam hi aron trina. In hliam chungchang tele substitution siam konga an strategy te po ashil tel trina. Anin biak na pakhata chuan Igor hian katrian kanin mutheile kan na chungchang kan soidun thei chu kalom takzet. Ka player ming ron tarlana hian ingai dan min ron thril thei chuan kalom hleang atia. Hemitrum hian player pali ming baka an pian kum ni le thla baka an pian a hmun te a hril tela. Player pali zinga pathum te chu kumsang ni le som pasari FIFA Under 17 World Cup a India ayo te an nge ni. Kumsang ni som ni panni me ni som ni pariata Jordan nena friendly match an kheldon trumpo khan a squad member som ni pali te pian kum ani le thla le an pian a hmun te chu Sarma nena hian a hril lea. Sarma thung hian ayen na mangin angai dan a hril le ta. Igoran player panni te fitness at hon lea. Anin hliam na hian anin khela ngonga hlau thu te a hril bokane. Anin biak na pakhata chuan ayen thiam hian Igoran nena attacking midfielder pakhat chu a RC herafu vaklo ni na hrila. Igor hian chu player pathum dang te RC herdan lo khai khin turin angena. Ayan thiam hian player pathum te RC herdik dan in dotin arem thlavelea. Ato berada hian Jordan nena anin khel trumin bul atran lova. Second half a aron lut chawane. May ni somni pariata Indian chaklo trum hian Igor chuan player then khachu an kheldan chungchang ayan thiam hi asoi pui lea. Asian Cup qualifier satan squad 6 soi aril ruk thu te asoi chuaka. Jordan an hnelo truma player then khachu an RC her fu ma se an chakvak tok lowa wangin thanchia a hriat lo thu te asoi tel bokane. Junior tatranga ni som palin kara Asian Cup qualifier san khel don khan ayen na chungchang hi inkhel ma ni hni laomin an soidun thin boka. Cambodia nena anin kheldon khan Igor hian starting 11 le reserve player list athon lea. Afghan laka truana an chaklo trumin Sarma zokin irem chan huna charta tranga player te zirchiana chungchang le kan dik teuzia miron thrilte tinavat hona. Igor hian engki madik thlape chiang zokin kanin mu huna kala hrilang che tina chang leta. Hong Kong nena anin kheldon trumpo khan starting 11 tur hi an horoscope patranga lowen turin athon le bokane. Igor nena Sarma melkhriat tir tu hi khatilaya AIFF Secretary General Kushal Dasa ania. Player 10 anarsi herdik da natrangin phurna nei pha beisein ayan hi arot pek aloneoma. Igorala hian thratiin alopom ve mak bokane. Sarma hi thani chung an ruaya. An roina mana hian chengwai som pahnia tranga chengwai som panga velan la seng ta deuh le ngala. India in Asian Cup an kheldona wangin anin roina sum hi chu atam lem lotiin Secretary General hian alasoi ham zui bokane. FIFA in AIFF an threm khan dasa hi damlo na chuan lamin abang ve ta dai nge ani kha. Hetiang vel hi India ram football din mun nalania. Cochin mizo tlangwala du sakwak lo neya soi omzau thrin te ngai to phei hi chuan World Cup khelte hi chu kan la hnai vak lo ni te poin alang thrin ane.